buri kintu cyose umuntu azabona azahabwa n'Imana ntazagihabwa n'ikindi kintu ahubwo azagihabwa kubwo kwizera. Impano y'Imana y'ubuntu ikomeye cyane kuruta izindi zose ni impano y'agakiza kandi ni y'ubuntu, ariko nayo ntiwigeze uyihabwa nkeretse igihe wizeye. Igikomeye cyose cy'Imana, in fact there is no gift whatsoever, nta gift n'imwe y'Imana ibaho umuntu atakira kubwo kwizera. Ikintu cyambere number 1, nta muntu n'umwe ashobora gukizwa atizeye. Number 2, nta wakora ku mutima w'Imana, nta wataciga umutima w'Imana atizeye. Ukuwegera Imana wese akwiriye kwizera kiriho kandi gororera abayishakana umwete. Ijambo rya mbere ntiwakizwa utizeye, ijambo rya kabiri ntiwakora ku mutima w'Imana utizeye, ijambo rya gatatu iryo nyine ni rya kabiri twavuze. Ijambo rya gatatu ntabwo ushobora gukiranuka utizeye. Ijambo rya kane nta muntu ushobora kuyobogwa n'Imana atizeye. Bibiliya iravuga ngo kuko tugenda tuyobogwa no kwizera tutayobogwa n'ibyo tureba, ahubwo tuyobogwa n'ikindi kintu bita ngo ni ukwizera. Mbere yuko nivuga ndetse no kwigisha, reka nsabe abataka nka 5. Yesu ashimwe. Abantu bakeneye igisirimba mu uyu mwanya. Yesu nashimwe. Hallelujah. Hallelujah. Abandi ni mu ndebe. Ndio. Banita Ev.Alex Johanan, abantuye muri Amerika mu gace bita Idaho. Rero ndashima Imana kuba mbaye mu kabiri uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane. Reka mfata uyu mwanya njewe wa nyuma mubera bose shimira abagaragu b'Imana kuba mwarantekerejeho igihe cyose mfasha gatuti. Umutima wanjye uzunemeza neza yuko nta kindi kintu umuntu ashobora kwereka umuvuga butumwa kamukunda cyane nko kumuha gatuti agahagarara hazahagarara kugira ngo aganire ijambo ry'Imana. Rero urukundo mwanyeretse rurakomeye cyane. Ntiwampaye amafaranga, ntiwampaye ikindi kintu cyaricyo cyose, ahubwo wampaye aho ujya uhagarara kugira ngo uganirize ubu bwoko. Imana yo mu ijuru ibiguhera umugisha. Amen. Ndetse nanone nshimira n'ubuyobozi bw'iri torero, ngira ngo mukorera mu kibanza kitari icyanyu ariko ni icyanyu kubw'icubahiro cy'Imana. Amen. Reka musirimba iminota, ko murumva mwasirimba nkingahe? 10? Murasirimba 5. Amen. Karibu rero. Ariko nanone reka nshimira Imana ku babyeyi bacu. Mu by'ukuri n'umugisha kubagira muri ano matoraniro. Ndabona ko ari abasore nanje ndimwo, ariko kuba dufite ababyeyi nkamwe, Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Amen. Hasigaye 4. Yes. Yes. Hallelujah. Hallelujah.
twicare twumva ijambo ry'Imana. Ndasaba ngo uri kuri sente unshiremo strings. Hallelujah. Yesu nashimwe. Amen. Reka dusome ibyahishuriwe Yohana igice cya 5 ku murongo wa 2 ukageza kuri ku 10. Ndasaba ngo umusobyi mwiza aze kumfasha. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 5 ku murongo wa 2 ukageza ku 10. Ndasoma imirongo 2 gusa nuko twinjire mu ijambo ry'Imana. Igice cya 5 ku murongo wa 2 ukageza ku murongo wa 10. Ariko mbere yuko usoma reka nsome Abaheburayo igice cya 11 ku murongo w'8. Yesu nashimwe. Bibiliya yavuze ngo kwizera niko kwatumye Abrahamu yumvira Imana imuhamagariye kuja aho yari agiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo aja. Amen. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushitsi muri cyo, akaba mu mahema na Isaka na Yakobo, abaraganwa nawe ibyo byasezeranijwe. Amen. Byakozwe n'intumwa. Byahishuwe byahishuwe ibice 5. Duhere ku murongo ukageza ku murongo wa 2. Bibiliya iravuze ngo mbona marayika ukomeye abaririza n'ijwi. Marayika ukomeye abaririza n'ijwi rirenga ati, aho ninde ukwiriye kubumbura kiriya gitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije? Yego. Ntihagira uwo mu ijuru cyangwa uwo mu isi cyangwa uw'ikuzimu ubasha kubumbura icyo gitabo cyangwa kukireba. Nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo, habe no kukireba. Yego. Umwe muri ba bakuru arambwira ati, wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cya Dawidi, aranesheje, aho ngo abumbure igitabo, amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Yego. Nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7, ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Araza akura cya gitabo mu kuboko kw'iburyo kwiyicaye kuri ya ntebe. Amaze kwenda icyo gitabo, bya bizima 4 n'ababakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama. Bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Amen. Hallelujah. Ni mirongo inza gusoma yonyine, yindi ndaza kuyivuga ubwo nigisha. Yesu ashimwe. Umutima wanje wagambiriye kuganira namwe ibintu 2 bituma umukristo abasha kuba mu buzima Imana imushakamwo, cyangwa se ubuzima bw'ubutsinzi. Ibintu 2 nifuza kunganira nawe. Hallelujah. Ndashobora kumanuka, hari ikibazo? Tuzamura ibiganza. Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira amagambo akomeye. Ubu natangiye kwigisha. Uhereye mu itangiriro ukageza mu byahishuriwe, Bibiliya ivuga abagabo bakomeye batandukanye, gutangira kuri Abeli ukamanuka kuri Nowa
ukamanuka kuri Aburahamu, ukamanuka kuri Isaka na Yakobo, ukagenda abo bose hari ikintu bigeze gukora gikomeye cyane cyatumye Imana ibahamwa neza. Yesu nashimwe. Kandi icyo ntabwo ari ikindi ahubwo ni ijambo bita ngo ni ukwizera. Yesu ashimwe cyane. Umwanditsi w'Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa mbere aravuga ngo kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Kwizera ni ukumenya neza ibyiringirwa udashidikanya. Bibiliya ikavuga ngo icyatumye abakera Imana ibahamya, icyatumye abakera Imana ibashingira intahe ngo nuko bizeye. Yesu nashimwe. Icyatumye Nowa Imana imushingira intahe, icyatumye Nowa Imana imuhamya, bikavuga ngo dore umugabo nishimira. Icyatumye Imana imuhamya neza, icyatumye Imana ihamya Dawidi, icyatumye Imana ihamya Aburahamu, icyatumye Imana ibahamya abo bose. The Bible says ngo ni kubwo kwizera Imana yabahamije. Tuzamura ibiganza. Ninde muntu ukeneye gushingirwa intahe n'Imana? Ninde ukeneye guhamya n'Imana? Imana ikamuhamya. Ninde muri ano materaniro ukeneye guhamya n'Imana? Nta kindi kintu gusa Imana imusaba ijambo nimwe ngo nuko ayizera. Ndabyumvishe biramanutse. Tuzamura ibiganza. Shato prakaliga rayona masa ikapaya. Imana ikenye mu buzima bw'umuntu ntabwo ari uko umuntu yakizwa. Ndabigarukaho. Nubwo Imana ikeneye ko umuntu yakizwa, Imana ikeneye kuruta ibindi byose nuko umuntu ashobora kwizera Imana. Murabyumva? Imana yari ikeneye ko umuntu akizwa, ariko nyamara akagakiza yaragafashe igabika mu kwizera. The Bible says, Bibiliya iravuga ngo tuzamura ibiganza. Hallelujah. Ngo twakishijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Imana yari ikeneye gikomeye cyane nukugira ngo umuntu abashe kwizera, bituma ibasha gufata agakiza. Bibiliya iravuga ngo agakiza ni ingabire y'Imana, agakiza gahabwa ku buntu. Ariko nubwo ari ikintu Imana itanga ku buntu, yaragafashe igashira mu kwizera kugira ngo umuntu niyizera abashe guhabwa icyo kintu. Hallelujah. Umunsi Imana irema Adamu, yaramuremye imaze kumurema iramubwira ngo umunsi uzajya kuri kino giti uwo munsi uzapfa. Impamvu Imana yabikoze kwari ukugira ngo Aburahamu abeshweho no kwizera icyo Imana yavuze. Ndabigarukaho. Ndagusaba papa nzamurire gusa. Twumvikanye. Amen. Amen. Imana yahaye Adamu ijambo irimuha ari ukugira ngo Aburahamu agendere kuri iryo jambo. Nicyo gituma ab'Imana yahamije bose yabahamije kubwo kwizera. Niziye mpamvu dukeneye kwizera muri kino gihe cya none. Yesu nashimwe. Hallelujah. Ijambo rya mbere, umuntu ntabwo ashobora gukizwa atizeye. Bibiliya iravuga mu gice cy'Icyenda ku murongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyatuza akanwa Yesu nk'umwami akizera mu mutima wiwe yuko Imana yamuzuye ngo apfuye ngo wazakizwa. Kuko umuntu yizeresha umutima akaba gukiranuka ngo yakwatura agakizwa. Ijambo rya mbere, impamvu ukeneye kwizera, nta muntu n'umwe muri ino si ushobora gukizwa atizeye. Ntibikunda ko wakizwa utizeye. N'imirimo yawe nta nubwo yagufasha ntibikize. Bibiliya iravuze ngo kuko umuntu yizeresha umutima akaba gukiranuka. Mu yandi magambo, even the righteousness is accounted to you. No gukiranuka Imana ifite, gukiranuka kw'Imana Imana ikeneye no gukiranuka Imana ikubaraho. Ntabwo ari gukiranuka ko gukorera.
kuko umuntu yizeresha umutima akabagwaho gukiranuka ngo yakwatura agakizwa. Umwanditsi w'Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 19 aravanga ariko noneho hariho gukiranuka kutazanwa n'amategeko n'ibyahanuwe, ngo nubwo amategeko n'ibyahanuwe ngari byo bihamye ko gukiranuka, ngo nyamara ko gukiranuka ntibibasha gutanga gukiranuka, ngo ahubwo no gukiranuka kw'Imana abizera bose bahabwa ko kwizera Yesu Kristo. Now that means ibyo birasobanura ngo hariho gukiranuka kuzanwa n'amategeko, hariho n'ukundi gukiranuka ngo kw'Imana. Ukuzanwa n'amategeko ngo si ukw'Imana, ariko kw'Imana iko ngo ni ukw'Imana itanga. Amategeko yonyine ubwayo n'ibyahanuwe, kuko Bibiliya igizwe n'ibyahanuwe n'amategeko, ngo ntabasha gutanga ubwo buzima bwo gukiranuka. That means Yesu yabwiye abafarisayo n'abasadukayo, turi kumwe se muri ko muranumva? Yego, muraza kunumva. Yabwiye abasadukayo n'abafarisayo, arabwira ngo abafarisayo n'abasadukayo mwirwa musesengura ibyanditswe, you search scriptures, mwirwa musesengura ibyanditswe, musoma ibyanditswe, ngo mwibwira yuko mwakura ubugingo, ngo ariko nyamara mwanze kuza hondi kugira ngo mbaheshe ubugingo. Mwirwa musesengura ibyanditswe day and night, you search scriptures, musoma ibyanditswe, ngo mwibwira yuko mwakura ubugingo, mwibwira ko ariho hari ubuzima, ngo ariko nyamara mwanze kuza ahondi kugira ngo mbahereze ubugingo. Ngo kuko ibyo byanditswe nta wundi bivuga, ngo ahubwo bivuga jewe. Muze mugabo, ndacyari ko ndavuga ngo icambere ntushobora gukizwa utizeye. Ibi ni ibyahanuwe. Tuzamura ibiganza. Ibi nawo ni amategeko, ariko nyamara ngo ibi byose ndagusaba ngo utunge hariya, ngo nta kindi kintu bivuga, ngo ahubwo bivuga nje Kristo utanga ubugingo. Umuntu wese yaje agahagarara ku mategeko yibwira yuko kuyakurikiza ari ahabwa ubugingo, ntaragashikana bugingo na n'ubu. Nuhagarara mu byahanuwe yibwira yuko akura ubugingo, ndi mu Baroma igice cya 3 ku murongo wa 19, turi kumwe? Yibwira yuko akura ubugingo, ngo na n'ubu ntaragashika, ngo kuko ibi gusa nta kindi bifite, ngo intumbero yabyo, intego yabyo, ngo nuko bitunga kuri uku gukiranuka kuri hano. Cyo gituma the Bible says ngo ibi byose byatubereye umushorera, ngo bimaze kudushitsa kuri Kristo, ngo biba birangije umurimo wabyo. That means unless and until, kugeza ubwo umuntu hari abantu batangiye kunyumva, biraza muranumva. Uzamura ibiganza. Tantari Ibrahila Foria Kelema Alosa Riverina Markai Deve. Kugeza ubwo umuntu azahagarara ku cyanditswe, akagihagararaho, yarangiza agasingira ubuzima buri inyuma y'icyo cyanditswe, agasingira ubuzima icyanditswe buvuga, ntaragahabwa icyanditswe na bugingo na n'ubu. Hallelujah, hallelujah. Biravuga ngo iri sezerano turimo ngo niyo yatubashishije kuba babwiriza bisezerano risha bataraba inyuguti, kuko inyuguti irica, naho umwuka uhabwa ubugingo, naho umwuka utanga ubugingo. Kugeza aho umuntu azashikira Kristo, kugeza aho umuntu azashikaho icyanditswe kivuga ntaragahabwa ubugingo. Can I shock you? Uzamura ibiganza. Imana yigeze kubwira Mose, ramara ngo zamukuje gukura ubwoko bwa Isiraheli muri Egiputa. Mose aragenda akora ibitangaza 10, ibitangaza 9 byose nta muntu byigeze bikiza, kugeza ubwo igitangaza cyabonetse kivuga Yesu.
yanezeza Imana ariko nyamara igihe igitangaza kimwe cyabonetse kivuga ngo fata umwagazi w'intama, fata umwana w'intama nurangiza umutambe, nurangiza kumutamba ufata amaraso yashire ku ruhu. Icyo gihe Isiraheli iva mu buja, Isiraheli iva mu kurimbuka, Isiraheli irambuka inyanja kubera ko habonetse umucunguzi, kubera ko habonetse igitangaza kivuga Kristo Yesu. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Mwantahuye? Icyambere kwizera, ntabwo dushobora gukizwa tutizeye. Number 2, ntabwo bishoboka ko umuntu yakora ku mutima w'Imana atizeye. Biravuga ngo erega ntibishoboka ko umuntu yanezeza Imana atizeye, kuko kuwegera Imana wese akwiriye kwizera kiriho kandi garurira abayishakana umwete. Erega ntibishoboka ko umuntu yakora ku mutima w'Imana. Muzi gukora ku mutima w'umuntu nukunezeza umuntu. Ubu niye nkoze ku mutima wa mwene data hariya mba munejeje. Bibiliya iravuga mu Baheburayo 11 ku murongo wa 6 ngo erega ntibishoboka ko umuntu yanezeza Imana ngo atizeye. Ntibishoboka ko wakora ku mutima w'Imana utizeye. Ikintu cyambere, number 1, nta muntu n'umwe ashobora gukizwa atizeye. Number 2, nta wakora ku mutima w'Imana, nta wataciga umutima w'Imana atizeye. Ukuwegera Imana wese akwiriye kwizera kiriho kandi gororera abayishakana umwete. The Bible says, tuzamura ibiganza. Hallelujah. Gloria vergine. Bibiliya ivuga ku mugaragu w'Imana bajya bita ngo ni Abrahamu. Abrahamu Imana yaramuhamagaye. Igihe Abrahamu Imana yamuhamagaraga, Bibiliya irambwira ngo imujana muri Kanane. Iramubwira ngo genda mu gihugu nzakwereka, ariko nyamara ntiyamubwira icyo gihugu cyari cyo. Ngo Abrahamu yizera Imana bituma umwana imwita ukiranuka ibihe byose. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hari akantu nibutse, hari ahantu mpatiye nshaka kubabwira. Buri kintu cyose umuntu azabona azahabwa n'Imana, ntazagihabwa n'ikindi kintu, ahubwo azagihabwa kubwo kwizera. Impano y'Imana y'ubuntu ikomeye cyane kuruta izindi zose ni impano y'agakiza, kandi ni y'ubuntu, ariko nayo ntiwigeze uyihabwa nkeretse igihe wizeye. Igikomeye cyose cy'Imana, in fact there is no gift whatsoever, nta gift n'imwe y'Imana ibaho umuntu atakira kubwo kwizera. Yesu nashi. Hallelujah. Isobanure. Imana yahamagaye umugabo bita ngo ni Abrahamu. Imaze guhamagara Abrahamu, Imana iramubwira Abrahamu, we ubura amaso yawe urebe ndahubona niho nguha. Igihe Imana yabwiraga ngo Abrahamu ni yuburura amaso arebe, Abrahamu birashoboka ko yarahagaze ku musozi. Nagira ngo mabwire nanze ubunyine bambwiye ngo ubura amaso yawe urebe aho ubona niho nguha, ndashobora kubona gusa hari. Nabesha. Nimbura ahantu harambitse byibuza urashobora kubona ahantu nko ku misozi, ariko ntushobora gufata igihugu cyose. Ko siko kuri. Ariko Abrahamu hari ikintu yakoze kubwo kwizera bituma abasha gufata ikindi kintu gitandukanye nico gusa yabonesha n'aya maso y'umubiri. Yakoze iki Abrahamu? Imana yabwiye Abrahamu ngo ubura amaso yawe urebe. Reka mbabwire ikintu Abrahamu yabonye n'ikintu Abrahamu yakoze. Sokuruza kwizera Abrahamu, murazi yuko iyo umuntu ari karazamuka, uri mu ndege uzamuka urashobora kubona ahantu hanini. Nk'ubu nyine uri muri helicopter urashobora kubona Kicukiro yose,
wazamuka kandi urashobora kubona Kigali yose. Hari n'igihe ushobora kuzamuka ukaba wareba ukabona u Rwanda rwose. Hari n'igihe kandi ushobora kuzamuka washitse uri mu kugenda juru dufate muri satellite ukabona umubumbe w'isi wose. Se birumvikanye. Imana yabwiye Abrahamu ngo Abrahamu we uburura amaso yawe urebe ngaho ubona niho nguha. Abrahamu ntabwo yahise afungura amaso ngo arebe, no. Imana yari yamubwiye ngo ubanze wuburura amaso, raise up your eyes and see. Mbere y'uko ureba, mbere y'uko ugira icyo ubona, banza uzamuke, nurangiza kuzamuka aribwo ubona. Kwizera ubundi no kugira icyo ubona mu ijambo ry'Imana. Itandukaniro riri hagati yanjye nawe cyangwa se hagati yawe na mugenzi wawe nuko ijambo rivugwa twese hari icyo tubona. Hari umuntu ubona amagara meza. Can I speak to somebody? Hari umuntu ubona amagara meza, hari umuntu ubona ubuzima bwiza akabona ingwara zimuvaho, hari ubona ubutunzi, hari ubona gukiranuka, hari icyo umuntu abona. Ijambo rikujeho, what do you see? When the word comes to you, what do you see? Ese yusirimba utambira Imana niki uburi kurabona? What do you see? Until you see, you cannot walk in it. Utarakibona ntushobora kukugenderamo. Ese ashimwe. Abrahamu Bibiliya iravuga ngo Abrahamu ntiyabanza gusa kureba, ahubwo yuburura amaso, ahubwo abanza kuzamura amaso. Mu Cyongereza aravuga ngo raise up your eyes and see. Uburura amaso yawe urebe. Ngo Abrahamu ntiyafungura amaso y'Ikiyahudi, ahubwo afungura amaso bita ngo n'amaso yo kwizera. Ntajya areba aho abandi batabona. Abrahamu aricara ngo abanza Abrahamu arazamuka, abanza kuzamuka. Ntiyapfa gusa kureba, ahubwo abanza kuzamura kwizera. Iyo umuntu agiye gukora ibikomeye ntazabanza gusa kugira icyo akora, ahubwo azabanza kuzamura kwizera kwiwe kugira ngo abashe kwakira icyo yakira. Bibiliya iravuga ngo Abrahamu arazamuka. Abrahamu ntiyabona gusa Kanane. Nicyo gituma Abrahamu atigeze atura muri Kanane, ahubwo yahindutse umwimukira, yahindutse enetranje. Ntiyatuye muri Kanane gusa, ahubwo yabaye nk'umuntu wita, kuko ntiyigeze abona Kanane. Ngo Abrahamu aragenda yuburura amaso bita ngo n'amaso yo kwizera. Arazamuka arenga Kanane, yongera arazamuka arenga Asia yose, kugeza ubwo Abrahamu yabonye isi yose. Nicyo cyatumye muvugire ngo haleluya, nicyo cyatumye the Bible says ngo nicyo cyatumye Imana imuhereza isi yose, ntiyabasha kumuhereza Kanane. Na n'ubu nicyo gituma ntabwo twitaba. Can I preach as I feel it? Uraza kunumva manta tolia praska baria delefaya antuli brakila kaye malaya. Bibiliya iravuga ngo haleluya, 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 haleluya. Bibiliya iravuga ngo Abrahamu ngo kubwo kwizera aho twasomye ngo nicyo gituma yabahindutse umwimukira mu gihugu cy'amasezerano. Kubera iki? No kubera ko ngo yari yizeye ngo ahubwo Abrahamu ngo hari uwundi mudugudu yabonaga. Yawubonye ryari? Zamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Ngo kubwo kwizera nicyo cyatumye Abrahamu ahinduka umwimukira mu gihugu cy'amasezerano, bituma atabasha kuba mu
nzu nimwe, ahubwo aba mu mahema ashingura mu gitondo, ejo agashinga ahandi. Bituma ngo kuko yabonaga ng'ikindi gihugu, yabonaga undi mugwa utubakishijwe n'amaboko y'abantu, ngahubwo wubakishijwe n'amaboko y'Imana. Nicyo cyatumye Bibiliya iravuga ngo abapfuye bose, uhereye kuri Nowa, uhereye kuri bariya bose kugeza kuri Yesu Kristo, ngo bose bisangaga mu gituza cya Aburahamu. Kubera iki? Ni ukubera ko yari sogokuruza y'abizera. Hari icyo yabonye bituma abizera bose bamukomokaho. Hallelujah. Kino vuga ngo ngwino, 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 vuga ngo manuka. Aho Imana igiye kubwira Sara kugira ngo Sara abashe kubyara. Bibiliya iravuga ngo yari amaze imyaka myinshi atabasha gusama. Icya mbere yari ingumba, icya kabiri Sara yararengeje imyaka yo kubyara. Ariko hari ikintu Imana yamukoreye. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Aburahamu ngo ngwino mbaze nkwereke kugira ngo ubyare. Ijambo rije rigomba gutanga vision, ijambo rije rigomba gutanga iyerekwa. Nta yerekwa ubona mu ijambo nturakabona icyo ushaka ku Mana. Bibiliya iravuga ngo Aburahamu, ijambo ry'Imana rirambwira uyu Aburahamu ng'Imana iramusohora kugira ngo ifashe kwizera kwiwe. Iramuranga Aburahamu ngo reba, ngo urabona izi nyenyeri? Aburahamu arazibara, ngo arazireba. Amaze kuzireba, ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana iramuranga ngo ntubone izi nyenyeri? Uku niko n'urubyaro rwawe ruzangana. Icya Aburahamu yamaze igihe atabyara, ariko iyerekwa ryo kubona umwana rimaze kumushikira, amaze kubona ikimenyetso kigaragaza uko urubyaro rwiwe ruzangana, bituma Sara asama. Ninde muntu uri kuragira icyo abona mu ijambo ry'Imana? Nugira ikintu ubona mu ijambo ry'Imana, nta kabuza uzagihabwa. Bibiliya ivuga amagambo akomeye, ivuga ku mugaragu w'Imana baza bita ngo ni Aburahamu, kandi niwe nabanje gushaka kubabwira kubwo kwizera. Aburahamu igihe yaje gutanga Isaka, Aburahamu yaravuze ngo uyu Isaka nimara kumutanga, Bibiliya iravuga ngo isezerano ryo kororoka kwa Aburahamu ryari kuri Isaka. Aravuga ngo kw'Imana imbwenga ije kumutanga, ndamutanga, ariko nimutanga Imana iramugarura irongera imuzure. Ntiza kumpereza undi Isaka, ahubwo uyu nyine niwe Imana iza kuma. Bituma Aburahamu umunsi yazamutse umusozi bajya bita ngo ni Moriya, Aburahamu agiye kwica Isaka, aravuga ngo ngiye kukwica ariko Imana irakuzura. Hari icyo yari amaze kubona muri instruction y'Imana. Bibiliya iravuga ngo Imana iramubwira ngo Aburahamu rekeraho, dore umwagazi w'intama wabashe gufatwa. Genda abariwe utamba. Reka mbabwire, umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ijambo rikomeye. Aravuga ngo nicyo gituma Aburahamu kubwo kwizera ngo yagaruwe Isaka aha. Icyatumye Aburahamu Imana imugarurira Isaka nuko yabonye Isaka azutse. Ndabigarukamo. Bibiliya iravuga kubwo kwizera Aburahamu agaruriwe Isaka kubwo kwizera, kandi amugaruriwe gusa nk'upfuye ariko azutse. Bituma Aburahamu yitwa sogokuruza w'abizera, atari ukubera ko ari we yizeye mbere, ahubwo ko yakoze icyo Imana yari iteganyaga gukora. Aburahamu yerekwa gupfa no kuzuka because of faith. Kweri kwa Mungu. Impamvu
twita Abrahamu sogokuruza wo kwizera. Ndiyegereje my apostle. Dore duciye bugufi munsi y'amavuta yanyu. Amen. Apostle muheruka muri ibutare ntarano ariko ndigisha naho hayigisha handi ariko twarasangiye. Yesu nashimwe kwa Papa Fred. Hallelujah. Abrahamu agarwa Isaka nkuzutse kubera ko yahishuriwe kuzuka no gupfa. Gupfa no kuzuka. Ngwarangije Imana imwita sogokuruza wo kwizera. Icambere kubera ko Abrahamu yakoze icyo Imana yateganyaga gukora. Abrahamu siwe yizeye mbere, Nowa yizeye mbere yiwe, Enoke yizeye mbere yiwe, Abel yizeye mbere yiwe. Uyu mugabo ahindutse sogokuruza wo kwizera kubera iki? Simple, nukubera ko yizeye akora n'icyo Imana yateganyaga gukora. Nico cyatumye Abrahamu, amen, tuzamura ibiganza. Abapfuye bose mu isezerano rya kera bagombaga kwisanga muri Abrahamu, kuko Abrahamu yari amaze guhinduka sogokuruza w'abizera. Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Igihe Imana yabwiye Abrahamu ngo naje ku musozi Moreya aho yatambiye Isaka, muzi ko in the future mukazoza niho Imana yagiye gutambira Yesu Kristo. Yesu Kristo afiriye he? Igorigota. Sibyo? Mu gihe cya Yesu aho hantu bahitaga Igorigota, mu gihe cya Abrahamu bahita kuri Mountain Moriah. Ibyo murabizi? Aho tuzamura ibiganza. Abrahamu agera nahashika ku musozi Yesu azapfiraho. Iwe gusa ntiyapfa gutamba Isaka, ahubwo ahishurirwa na Yesu Kristo. Nico gituma Yesu baramubajije umunsi umwe, baramubwira ngo wewe wigira nkande udafite n'imyaka 50, uravuze ngo ayemdarayemu ngo ndiwe. Nduwo ndiwe. Hajya jambo Imana yabwiye Mose igihe yamutumaga muri Egiputa. Yesu arabahindukirana arababwira ngo before Abraham, mbere ya Abrahamu jewe ndiho. Kandi Abrahamu yabonye umunsi wanje. Abrahamu saw my day. Abrahamu yabonye umunsi wa ngo aranezerwa. Baja kumutera amabuye kuko Abrahamu was a man of faith, but a faith that cast vision. Yari umugabo wo kwizera, ariko kwizera kuza niyerekwa. Amen. Bibiri iravuga ngo ijambo rya mbere ntiwakizwa utizeye. Ijambo rya kabiri ntabwo ushobora gukora ku mutima w'Imana nk'uko Abrahamu yakoze ku mutima w'Imana utizeye. Ijambo rya gatatu, nta muntu n'umwe ushobora kugendera mu buzima bwa Kristo atizeye. Bibiri iravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni kuko ari imbaraga zihesha uwizera wese gukizwa, ngo ni ubutumwa buhamya gukiranuka. Ubwo ni ubutumwa ngo muri bwo wishura gukiranuka, ngo ndetse bugakomezwa nuko gukiranuka. Umwanditsi wa Heburayo igice cya 10 ku murongo wa 38 aravuga ngo erega umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera. Erega umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera, ngo ariko nasubira inyuma umutima wanje ntuzamwishimira. Pawulo aravuga ngo mu Baheburayo erega twebwe ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke, ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Twinjiye muri buno buzima bwa Kristo kubwo kwizera, ariko nanone muri buno buzima nyine tugendera muri bwo kubwo kwizera. Ntibishoboka ko umuntu yaba umukiranutsi w'Imana atagendera mu kwizera. It is impossible. Let no one lie to you. Ntibishoboka ko umuntu yaba umukristo nyawe atajya yizera. Erega umukiranutsi wanje azabeshwaho no kwizera, ariko nasubira inyuma umutima wanje ntuzamwishimira. Pawulo arambwirira mugenzi wawe ngo ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke,
ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu. Imana ishimwe. Munzamurire ibiganza. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo ijambo rya mbere ntiwakizwa utizeye, ijambo rya kabiri ntiwakora ku mutima w'Imana utizeye, ijambo rya gatatu oyaye iryo nyine ni rya kabiri twavuze. Ijambo rya gatatu ntabwo ushobora gukiranuka utizeye. Ijambo rya kane nta muntu ushobora kuyobogwa n'Imana atizeye. Bibiliya iravuga ngo kuko tugenda tuyobogwa no kwizera, tutayobogwa n'ibyo tureba, ahubwo tuyobogwa n'ikindi kintu bita ngo ni ukwizera. Bibiliya yavuze ngo icyatumye abakera Imana ibahamya, the reason why God testified about them, icyatumye Imana ibashingira intahe ihamya abagabo, aba bagabo. Bibiliya iravuga ngo mwigane kwizera kwabo. Icyatumye Imana ibahamya ngo nuko bari bizeye. Mwumvishije buno bwami kari ubwami bwo kwizera. When somebody prays, iyo umuntu asenga atizeye, isengesho ryiwe ntigigera ricamwo. Isengesho ritangira gucamwa ari uko ushitse mu kwizera. Bundi before prayer, faith starts. Mbere y'isengesho kwizera niko gutangira. Bibiliya iravuga ngo musabe Imana itimana, no kutimana buriya, ngo musabe Imana itimana, abadafite ubwenge ngo mubusabe Imana. Ngari kuwo muntu abusabe yizeye, ngo kuko usaba atizeye ngo ye kwibwira. Ntagire umuntu, let no one fool you. Ntagire umuntu kubesha. Umuntu wese ngusaba wese ikivuye ku Mana ngo atizeye ngo ye kwibwira yuko ari ikintu azahabwa ku Mana. Ntibishoboka ko wanezeza Imana. N'agakiza duhabwa ku buntu tutigeze dukorera, twagahawe kubwo kwizera. Kanswe ibindi bintu. Mureke mbabwire kino kintu. Umunsi natangiye gusengera abagwayi, nari mvuye mu masengesho, Yesu ashimwe. Saba impano. Kugeza igihe navuye mu byo gusaba, ntangira gukora iki ijambo rivuga. Muhora ejo ntitwari turi kumwana ariko ndigisha ibifamatwi byabivuze byari bingahe. Singuye umunaziri wanyu, ibifamatwi byabivuze gusa byari bingahe. Talo travail capable de va. Yesu ashimwe. Bagezaho muri ayo materaniro, uyu ndumuhamya wabyo ariko mufite mugenzi wanyu twajanye. Bagezaho materaniro baje kunshakira abagwayi hanze, bari mu rugo barabazana, bamwe baza babikoreye. Chanto no braille. Ubutumwa bwiza tubwiriza ni ubutumwa bw'imbaraga. Muzi gituma abantu bamara igihe mu masengesho bavuga ngo hari umugwayi banzaniye, mwene datarambwira ati ntubona uyu, ubundi uyu ukuntu ameze si umuntu wasengera kuriya gusa, dukwiriye kubanza kumujana mu mahombe. Umuzi impamvu abantu bazaje mu mahombe bakamara igihe kinini, ni ukubera ko babanze bashika ahantu aho babasha guhagarara neza mu buryo nyabwo kugira ngo barulizinga imbaraga. Bundi baje gucharginga aho kubanza kujya kwicharginga mbere yuko bagenda mu mavuga butumwa. I will say it. Ibyo nibyo bintu byagakwiriye gukorwa mbere, ukaza ushika mu materaniro uri umusazi wundi. Sabrai talavege. Ikiganza canje narakirambuye ntangiye gukora kuri umwe, nkabona umwe aritereye nkiri, undi yitereye nkiri, undi ko baragaragurika. Because we can release power. Turashobora kururizinga imbaraga. Yesu nashimye. Ibisimba ivuze
nk'umuntu ushaka kwiyemera kuko dukoreshwa n'Imana, ariko nanone hariyo kwizera niko kuja gutuma abantu bagendera mu cy'Imana ibashakamwo. You can dance all you want, urashobora gusirimba all you want, ariko the difference will be impinduka zigaragarira hanze. Nzambwira abantu numara igihe usenga cyane ukabona ibintu ntibiza bicamo, ntakakubwira ngo uzakomeze usenge, oyaye nje sindi uwo muntu babwira gutyo, ahubwo ujye ureba ati ni hehe naba ndiko ndakora erere, ni hehe. If something does not work, stop it. Ikintu kidashoboka gihagarike. Check yourself. Reba ni hehe ndikunda, why is not working? Seek God. Shakisha mu maso y'Imana umenye uburyo bwo gusenga. Yesu yabwiye abigishwa umunsi umwe bananiwe gukuramo umudahimoni ngo barangize, baraza, muribuka ko yari yabahaye imbaraga mu gice cya 10, mu gice cya Matayo mu gice cya 17 bananirwa gukuramo umudahimoni, ngo arangize arababwira ngo nzageza kubana n'abantu batizera. How long shall I be with faithless people? Nzageza kubana n'abantu batizera. Kuko icyo nicyo kiza kinezeza umutima w'Imana. Nzageza kubana n'abantu batizera. Ngo ni mumunzanire, muri ako kanya dayimoni baramutereye, baramwegera ati master, why we didn't cast out that demon? Kubera ki tutigeze dukuramo uyu mudayimoni? Arabira ngo nukutizera kwanyu, ariko yiwe ngo nta kindi kimukuramo ngo gusenga. Abantu bibwiye ngo nugusenga, akambabwira ikintu icyambere yavuze ngo nukwizera, icyakabiri niki gusenga. Gusenga ikintu kiza kigufasha nukugira ngo uje mu mwanya Imana gushakamo. Yesu ashimwe cyane. Hallelujah. Tuzamurira hanze. Sinzi impamvu naringiye muri ibi, muranihanganira. Yesu nashimwe. Tuzamura ibiganza. Ikintu cya kabiri umuntu ashobora gukora kugira ngo agendere mu buzima bw'ubutsinzi, agendere mu cy'Imana imushakamo, apare kwizera, hari ikindi bajya bita ngo gusenga. Gusenga, gusenga, gusenga. Kamabwira impamvu za mbere zituma dusenga. Ijambo rya mbere kambivuge kuko amasaha yagiye. Tuzamura ibiganza. Ijambo rya mbere gusenga ni inzira Imana yashizeho kugira ngo tubashe kongera kugirana ubusabane nayo. Bibiliya iravuga mu Abakorinto ba kabiri igice cya 5 ku murongo wa 17, harabanga iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gisha, ibyakera yabishize ngo dore byose babihindutse bisha. Yesu ashimwe cyane. Uko byose bituruka ku Mana yiyunze natwe muri Kristo, ngo imaze kwiyunga natwe muri Kristo iduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Umva, the highest purpose of Christianity, intumbero ya mbere y'ubukristo no kugira ngo tubashe kugirana ubusabane n'Imana. Inzira rero imwe ituma tugirana ubusabane n'Imana ni inzira yo gusenga. Nico gituma gusenga si ugusaba, ahubwo gusenga ni ukugirana ubusabane n'Imana. Gusaba ni agace gatuye mu masengesho. In fact, it's the lowest purpose of prayer. Kuko iyo umuntu yagiranye ubusabane n'Imana ntaba gisaba kandi, ahubwo ajya ategeka ikintu cyose ategetse kikaba. Nico gituma umuntu ntiyatinda mu gusaba cyane, ahubwo arashobora gutinda mu kugirana ubusabane n'Imana mu gusenga. Ico bizamutuma uwo muntu abasha gukomendinga result that cannot be deniable. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Amen. Ikintu cya kabiri gituma dusenga. Gusenga ni inzira Imana yashizeho kugira ngo dukoreshe ubutware dufite muri Kristo Yesu. Hari ubutware dufite muri Kristo Yesu.
Bibiliya iravuga ngo Pawulo abwira abanyefeso igice cya mbere ku murongo wa 18 arababwira ngo ndabasabira kugira ngo amaso y'imitima yanyu ahweze mumenye ibyo mwiringizwa n'ubahamagaye ngo mumenye n'imbaraga iz'Imana yakoresheje mu kuzura Yesu Kristo ngo iz'Imana ihereza twebwe abizera. Bibiliya ivuga ngo imaze kumuzura imwicaza hejuru imwicaza ahantu ngo mu ijuru ngo mu buryo bwa data ngo hejuru y'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'izina ryose. Yesu ashimwe cyane. Ariko nyamara aho hantu Imana yamwicaje hejuru y'ubushobozi bwose si we wenyine ahicaye. Bibiliya iravuga ngo mwebwe mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu ubuntu nibwo bwabakijije, ariko ngo ibazurana nawe, imaze kubazurana nawe ibicazanya nawe. Ni ukuvuga ngo mwicaye ku ntebe hejuru y'ubushobozi bwose n'imbaraga zose z'abadayimoni n'abapfumu. That's why. Hallelujah. Zamura ibiganza. Hallelujah. Nico gituma ntibyari bikwiriye ko umukristo atinya umurozi. Nico gituma ntibyari bikwiriye ko umukristo atinya uburozi, kuko yicaye hejuru y'ubushobozi bwose n'imbaraga zose. Birasaba ko wiga gukoresha ubwo butwaro ufite, nibyo nabyo bizakumvira. Inzira rero ituma dukoresha ubwo butware ni inzira yo kwiza, ni inzira yo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ikindi congeyeho, hari ubwiza bubitse muri twebwe. Ubwo n'ubwiza Pawulo yabwiye Timoteyo ngo usese impano ikurimo iyo waheshejwe nanje ubwo nakirambikaga ibiganza. Hari ikintu kiturimo ariko kijya kiba, it can be stayed up, kirashobora kuzamuka kigakora ubu bwiza bukagaragara nka bwa bwiza Yesu Kristo ngo atangiye gusenga ngo babona imyenda ye yera derere. Kubera iki? Bwabwi iyo utangiye gusenga ubwiza bukurimo bubasha kugaragara hanze. Ezekiyeli yabonye ikintu gikomeye. Aravuga ngo nje Ezekiyeli narabonye ngo mbona urusengero ngo ruturutsemo amazi y'ubugingo. Tuzamura ibiganza. Hallelujah. Ndarangije. Ezekiyeli ngo abona urusengero ruturutsemo amazi y'ubugingo. Marayika aramubwira ngo Ezekiyeli we urabona ibihari? Aravuga ngo ko ndabibona. Aramubwira ngo tangira kubara, tera intambwe 1000. Ezekiyeli ngatera intambwe 1000 ngashe kubona abona ya mazi gwaruzi wa mugezi w'ubugingo ngo ushitse mu mavi, yongera tera izindi ntambwe ngabona rushitse hano, yongera tera izindi ntambwe 1000 ngo abona rushitse mu gituza, tera izindi ngo abona ruhindutse, wa mugezi uhindutse uruzi rutemba. Ngo kandi ikintu cyose ubwo ruzi rwakoragaho ngo icyari gipfuye cyose cyagiraga gute? Cyabagaho kandi cyahabwaga ubugingo. Amen. Pawulo aravuga ngo don't you know, ntimuzi yuko, tuzamura ibiganza, Hallelujah. ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana. Yesu aravuga ngo haleluya, mumvugiriza akaruru ngo haleluya. Hallelujah. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi umwuka wazuye Kristo utuye muri mwebwe. Yesu abwira abigishwa ngo unyizera wese ngo mu nda yiwe hazaturuka uruzi rutembesha ubugingo. Unyizera wese ngo amazi y'ubugingo azaturuka muri urwo rusengero, kuko hari amazi Kristo azaduha. Ijambo ry'Imana ribaganze. Hallelujah.